nyuma y'inama ikomeye iheruka kubera ku Rwanda yitabiriwe n'abayobozi batandukanye b'ibihugu bitandukanye, yitabirwa n'abashoramari ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abitabiriye inama ya CHOGM baturutse hirya no hino ku isi, ndetse n'inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano zakoze akazi gakomeye kugira ngo iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri Commonwealth izwi nka CHOGM yaberaga i Kigali igende neza. Mu butumwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanyujije kuri Twitter yashimiye abitabiriye inama, yemeza ko ari ishema kuba u Rwanda rwarakira abakuru b'ibihugu na za guverinoma, aho yagize ati ndashimira abantu ibihumbi 4 twabanye muri CHOGM 2022. Ku bayobozi bagenzi banjye byari by'agaciro kubakira mwese mu Rwanda, ndetse no kongera gushimangira intego dusangiye yo guhagaranira kugeza abaturage n'umuryango wa Commonwealth ku hazaza harangwa n'uburumbuke ndetse no kwihesha agaciro. Mwese turabifuriza urugendo ruhire no kugera mu rugo amahoro. Yakomeje kandi ashima inzego zose zabigizemo uruhare ngo CHOGM igende neza, aho yagize ati ndashimira kandi abafashije mu gutegura inama bose, abashinzwe umutekano barinze abantu bose, abakozi hirya no hino ahaberaga inama zitandukanye, hamwe n'abanyarwanda bose muri rusange bitanze kugira ngo CHOGM igende neza. Ndabashimiye cyane, mwahesheje ishema igihugu. Iyi nama ya CHOGM yasojwe kuwa gatandatu n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu byari bitabiriye. Hanyuma rero hafatwa umwanzuro wo kongera Togo na Gabon muri Commonwealth, ndetse no kongera manda y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Patricia Scotland. Abitabiriye inama ya CHOGM by'umwihariko abayobozi batandukanye bashimiye u Rwanda intambwe ikomeye rwateye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abarenga miliyoni. Babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, benshi bashimira igihugu cy'u Rwanda, aho na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wari umaze iminsi mu Rwanda yongeye gushima ko abanyarwanda bamwakiriye ndetse n'urukundo bamugaragarije ubwo yari atashye. Kuwa kane tariki 23 Kamena uyu mwaka nibwo Perezida Museveni yageze mu Rwanda yitabiriye inama yaberaga i Kigali. Umupaka wa Gatuna yinjiriyeho n'abandi banyuze kugeza aho ngaho. Ageze mu mujyi wa Kigali yagiye yerekwa urugwiro n'abanyarwanda babaga bari ku mihanda, ku buryo akigera mu Rwanda yashimye uko yakiriwe. Nyuma y'iminsi 3 we n'abandi bakuru b'ibihugu bari mu bikorwa bitandukanye, kuwa gatandatu tariki 25 Kamena 2022 nibwo uyu mukuru w'igihugu yasoje uruzinduko rwe asubira mu gihugu cya Uganda akoresheje n'ubundi inzira y'ubutaka. Nk'uko byagenze aza no kuri uwo munsi wo gutaha kuva ku Muhima, Nyabugogo, Karuruma, hose hari huzuye abaturage bagendaga bamusezeraho ndetse bagaragaza ko bishimiye uruzinduko rwe. Nawe rero abinyujije kuri Twitter yagaragaje ko yishimiye cyane urugwiro yeretswe n'abanyarwanda, yemeza ko ari abavandimwe. Yagize ati nyuma yo kwitabira ibikorwa byo gusoza inama ya CHOGM nasubiye mu rugo nkoresheje umupaka wa Gatuna. Ndashimira abavandimwe bacu b'abanyarwanda batari gusa kubera ko banyakiriye mu gihe nahamaze ubwo, ndetse n'uburyo bansezeye kuva i Kigali kugera i Gatuna. Ati murakoze cyane, reka urukundo ruganze. N'ubutumwa rero Perezida Museveni bwari buherekejwe n'amashusho amugaragaza aza ndetse anava mu mujyi wa Kigali yerekeza ku mupaka wa Gatuna. Hari hashize imyaka isaga 5 Perezida Museveni atagera mu mujyi wa Kigali cyangwa se ngo agire uruzinduko mu Rwanda bitewe n'ibibazo by'umubano mubi umaze igihe hagati y'u Rwanda na Uganda. Ni ibibazo byaturutse ku kuba u Rwanda rwarashinjaga Uganda guhohotera abanyarwanda no gukorana n'imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Umubano w'ibihugu byombi watangiye kuzanzamuka ubwo Uganda ndetse n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, Lieutenant General Kainerugaba, yagiranaga uruzinduko mu Rwanda ndetse akabona na Perezida Paul Kagame mu ntangiriro z'uyu mwaka. Kugeza ubu ibihugu byombi byemeza ko ibiganiro bigamije kongera kunoza umubano babigeze kure, kandi ko hari icyizere cy'uko u Rwanda na Uganda bizongera kubana nk'ibihugu by'ibishuti, ibihugu by'ibivandimwe. Muri iyi nama kandi Perezida Paul Kagame yakozwe ku mutima n'ibyabereye muri iyi nama ndetse n'uburyo n'abayobozi bitabiriye CHOGM 2022. U Rwanda rwakiriye abashyitsi b'imena batandukanye bitabiriye inama ikomeye yahuzaga abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth 2022, kuva ku gikomangoma cy'Ubwongereza Prince Charles ukagera ku muyobozi w'ikirenga Emir wa Qatar, nawe ngo yitabiriye nk'umushyitsi wihariye. U Rwanda rwakiriye abakuru b'ibihugu na za guverinoma
nama bihuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo banyacyubahiro bose babashije kugera mu Rwanda, ubwo ndetse yafatanyije na Madamu Jeannette Kagame babakiraga neza ku meza bagasangira ku mugoroba wo kuwa kane. Ibindi kandi nuko Perezida Kagame yagize ati ndashimira buri umwe wese wabashije gukora urugendo akagera hano, ni iby'agaciro gakomeye kuri twe. Ndabashimira ko mwakomeje kubana natwe muri ibi bihe, ndetse haba mu byiza no mu bibi byazanye n'ibihe by'icyorezo. Perezida Kagame yasobanuye ko guhera mu mwaka wa 2020 buri gihugu kigize umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza cyahuye n'ingorane zitandukanye zishamikiye ku cyorezo, ndetse zikaba zaranakoze ku muryango ubwawo. Ati ni ibihe by'icyorezo byatubereye bibi mu mateka, ariko nanone byatweretse agaciro k'ubufatanye n'umuryango. Ntidushobora gutera imbere tutabanje gukorera hamwe. Perezida Kagame yakomeje ashimira abakuru b'ibihugu na guverinoma, abayobozi b'imiryango mpuzamahanga n'abandi banyacyubahiro icyizere bakomeje kugirira u Rwanda rukaba rwakiriye inama ya CHOGM, ndetse rukaba runagiye kuyobora Commonwealth mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. By'umwihariko yashimiye abashyitsi bihariye harimo Emir wa Qatar baje gufasha kwagura ibiganiro no kunonosora imyanzuro ifatirwa muri iyi nama. Ati ubwitabire bwanyu bwo kuba muhari bwerekana ko Commonwealth ifite uruhare runini mu gushyiraho gahunda y'isi yose. Ni icyubahiro rero kuri Emir wa Qatar n'inshuti akaba n'umufatanyabikorwa wa benshi muri twe. Igihugu cye gifitanye umubano w'amateka na Commonwealth. Nta wundi muntu nari gutekereza gutumira nk'umutumirwa w'icyubahiro muri iyi nama cyangwa se muri iri joro. Kuwa kane abakuru b'ibihugu na guverinoma bahuriye mu nama ya mbere biga ku bucuruzi mu muryango. Izindi nama zibahuza zikaba zarakomeje haba kuwa gatanu ndetse kugera kuwa gatandatu. Ni inama yavugiwemo byinshi, ni inama kandi abayobozi batandukanye bagiye bagaragaza ko bishimiye ndetse bagashimira ibyagezeho kuri uyu muryango. Gusa mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje ku bari bitabiriye inama, yashimye icyerekezo uyu muryango umaze kugeraho, ndetse ugendera ku ndangagaciro zirimo imiyoborere myiza, iyubahirizwa ry'amategeko no kwita ku burenganzira bwa muntu. Ubwo yatangizaga iyi nama yashimiye umwamikazi w'Ubwongereza uyobora umuryango wa Commonwealth, avuga ko mu myaka maze awuyobora yakomeje kandi kwaguka. Bigaragarira ku buryo u Rwanda rwinjiye muri uyu muryango mu gihe rudafite amateka ajyanye no kuba twarakolonijwe n'Ubwongereza. Aha yagize ati Commonwealth ntabwo isimbura izindi nzego, ahubwo irazishyigikira. Ni nayo mpamvu duhora dufite abashyitsi b'imena hamwe natwe. Uyu mwaka reka nshimire by'umwihariko Emir wa Qatar kuba ari hamwe natwe. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko uyu muryango ari umuryango uhangana n'ibibazo by'isi bikenewe kandi ufite ku buryo byitabwaho, aho ngo kubireberera ijisho rimwe. Atanga urugero ku bibazo by'imihindagurikire y'ibihe n'uburyo ikoranabuhanga rishobora kwifashishwa mu guhanga imirimo igamije gufasha urubyiruko. Ati ikitugira abo turi bo mu by'ukuri ni indangagaciro ziri mu mahame y'uyu muryango, umuhate uganisha ku miyoborere myiza, iyubahirizwa ry'amategeko no kwita ku burenganzira bwa muntu. Avuga ko ibyo bituma uyu muryango uhora iteka witeguye kwakirana yombi abanyamuryango bashya ku buryo iterambere rigerwaho nta muntu usigaye. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth yitwa Patricia Scotland yavuze ko icyerekezo cy'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa II uyobora uyu muryango hari uko ubuyobozi bwawo bishakamo ibisubizo. Avuga ko uyu muryango ushingiye ku gukorera hamwe, aho nta jwi na rimwe ritambuka ritumviswe cyangwa se umunyamuryango usigara inyuma. Birajyana kandi no kwimakaza indangagaciro zirimo ubufatanye, amahoro n'ibindi. Ni inama ibaye mu gihe isi ihanganye n'icyorezo cya COVID-19 n'ibibazo by'ihungabana ry'ubukungu, ibiciro byiyongereye ku masoko n'ibindi. Gusa Patricia Scotland yavuze ko imyanzuro ifatirwa muri iyi nama ikwiriye kuba isubiza ibyo bibazo ku bw'ahazaza h'uyu muryango. Aho yagize ati ni ngombwa ko izo ndangagaciro zishyigikira imyanzuro tuza gufata ku bw'ahazaza. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza nawe wari witabiriye inama Boris Johnson usoje manda ye nk'umuyobozi wa Commonwealth, aho yagombaga gusimburwa na Perezida Paul Kagame, yavuze ko icyorezo cya COVID-19 cyateye isi ibibazo bikomeye kimwe n'ibibazo birimo uyu munsi bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Avuga ko nta gihugu na kimwe cyakumva uburemere bw'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere kurusha ibihugu biri muri uyu muryango, bityo ko ni inshingano z'abayobozi b'ibihugu bya Commonwealth gufasha ibindi guhangana
n'ibi bibazo. Yagarutse kandi ku zindi ngingo zirimo uburezi bw'abana b'abakobwa, aho uyu muryango yemeje ko nta mukobwa n'umwe uzabura amahirwe yo kuba yagana ishuri. Ati mu gihe mpererekanya izi nshingano zo kuyobora umuryango na Perezida Paul Kagame, inshuti n'umufatanyabikorwa, ndabizi neza ko duhuje kumva kimwe icyerekezo cy'uyu muryango bijyanye na gahunda mpuzamahanga zizungukira abaturage bacu. Naho igikomangoma Charles we yashimiye Perezida Kagame w'u Rwanda ku myiteguro myiza yakozwe, ku myiteguro kandi y'inama no mu bihe byari bigoye bya Covid. Yavuze ko umwamikazi w'Ubwongereza ahagarariye mu myaka myinshi yakunze kugaruka ku kwimakaza akamaro k'agaciro n'indangagaciro zihuriweho n'ibihugu bibarizwa muri uyu muryango. Ati ntewe ishema n'ubushuti twubatse muri iyi myaka 70 ishize ndetse n'urugendo rwo gukomeza kubusigasira. Avuga ko uyu muryango uzahora ari ihuriro ridaheza ry'ibihugu byigenga. Ati turahura tukaganira nk'abantu bangana, tugasangizanya ubunararibonye n'ubumenyi ku bw'inyungu z'abaturage b'uyu muryango n'isi muri rusange. Yavuze kandi ko icyo ari cyo cyose kibarizwa muri uyu muryango gifite uburenganzira bwo guhitamo uko gishaka kubaho, yaba mu buryo bwa cyami cyangwa se ubwa repubulika. Prince Charles yanagarutse ku rugendo rwe rwa mbere mu Rwanda, aho yasuye urwibutso rwa Jenoside ndetse agahura n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati uyu munsi u Rwanda rwageze kuri byinshi nk'igicumbi cyo guhanga udushya, igihugu kiri mu bya mbere mu guteza imbere abagore, igicumbi cy'ubukungu butangiza ibidukikije. Mu gihe uyu muryango wakoraga neza, yashimangiye kandi ko ibihugu biwugize bizarushaho kugera ku iterambere bikarenga ibihe bitandukanye bigoye.